Dedung Gamer Hidung. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum من جديد في قناة ددوم. اوكي يا شباب، دحين نحن موجودين فين؟ راوامانغون، جاكرتا تيمور جايز. اوكي جايز، اليوم بناكل اسمه أكلة asinan sayur. Asinan Betawi. Kita mau coba bagaimana rasanya dan bagaimana cara penyajiannya guys. Come on. Baik, kita mau pesan asinan sayur 4 porsi. Betul. Oke guys, kita mau pesan 4 biar gimana rasanya, masing-masing seleranya mungkin berbeda-beda ya. Kita pengen tahu bagaimana rasanya guys. Dan kita lihat penyajiannya gimana. وهذا هو شباب. دحين بتجهز الأكلة هذه، بتحط فيها الكروم هنا ومع فيها الجزر المقطع. يعني شوف كيف طريقة الطبخة هذه عبارة عن سلطة، يعني أكل صحي هذه المرة يا شباب. شوفوا كيف. وهنا بتقطع الخيار. Oh, ini pakai kahun nih guys. Tuan. هذا خس يا مروان. ها؟ ايوه. بتحط فيه خس. وهنا هذا حق البهار او شوف كيف بينحط دحين كيف. هذا اللي بيعطيه الطعم والنكهة للأكل هذا. وهنا آخر شيء توبينج بتحط فوقه اللي هو اسمه كروفو. ورشة خفيفة هنا من الفول السوداني. اوكي تمام، هنا الأكلة جهزت يا شباب. اوكي خلينا نجربها. يلا. اوكي شباب، وعدنا لكم هنا بعد ما جهزت الأكل هنا في هذا اللي يسمونه أسينان سايور أو أسينان بتاوي يا شباب، المشهور باسمه أسينان بتاوي. Betul ini. Asinan Betawi. Nyonya Isya. Ya, asinan Betawi Nyonya Isya guys. Oke guys, kita langsung santap dan bilang Bismillah. لكن قبل ما نبدا يا شباب، اللي ما اشترك في القناه لازم تشترك اول، وعملنا لايك وكومنت وشير، انشروها في كل مكان واي مكان. يلا نبدا ونقول بسم الله. Bismillah. Oke. Ini mereka baru pertama kali nyobain pertama sekali guys. asinan Betawi ya. Iya. Nah, mudah-mudahan orang Timur Tengah cocok nih lidahnya nih. Ya insyaallah cocok guys. Insyaallah cocok. Ente kan Kita coba. gak suka tahu tuh, kan ada tahu tuh. Nah, ente coba tahunya dulu deh tuh gimana. Ya. Kali tahunya ini bikin ente suka tahu. Ah. Cobain deh. Iya dong. Oh iya, kalau yang seneng manis ada ininya nih. Nah. Oh, ada saus-sausnya guys. Nah, ini apa? Dari gula merah ya. Tuh, ini Yang dia suka gula merah. pedas juga ada nih, sambelnya nih, suka pedas nih. Oh, ini Nah, dia. nih kalau mau suka pedas, cobain dulu ya yang aslinya dulu nih. Ya, cobain. أجربها طعم الأصلي هنا. Ya, bismillah ya, kita cobain ya. شوفوا يا شباب guys. Mantap.
Enak. Suka Umar? Guys, gurih guys. Gurih. Asli. Mantap. Mantap lah. Aneh temuin gurihnya, temuin manisnya, Betul. pedasnya kayaknya harus Tambah. tambahin ini. Ya. Karena Aneh suka pedas. Kurang pedas ini. Kurang pedas ya. Berarti harus tambah ini guys. Yang penasaran ke sini, cari aja di Google asinan Betawi Kamboja Nyonya Ise atau Ibu Ise ya. Teman-teman. Ya, betul. Nanti kita akan taruh linknya di deskripsi guys. Kalian tinggal klik dan langsung menuju ke sini guys di Google Play. Langsung terbang guys di sini guys. Tadi gua masuk aja Wan, tampilannya bersih Wan. Benar-benar dapurnya bersih. Jelas banget. Dan menurut info dari sang pemilik Wan, ini sayurannya ini dicuci dengan air matang. Wow, luar Bukan air biasa mentah, ya. benar-benar air matang. Dia jadi menjaga kebersihan Wan. Mantap. Coba guys, jawab. Oke. Ya, sahih. Sahih. Mantap sebenarnya. Ma billahi la taqulun. Cuk billah. Kira-kira nih, orang Timur Tengah cocok gak? Bagi yang orang yang suka sayuran banyak, dia cocok. Terus yang diet ini juga cocok. Cocok banget. Rasanya juga enak banget. بعدين احس الطاهو طعمه خفيف. Nggak berasa banget itu tahunya. Enggak berasa ya? Iya. Karena bumbunya mungkin Umar. Mungkin. Wah, jadi Iya. rasa tahunya kalah sama bumbunya, mantap ya. Iya. Jadi kita lagi diet ya? Ah, iya. Lagi diet guys. Ibu Isil nggak hanya asinan sayur aja Wan. Ada asinan buah tadi ya. Banyak varian di sini, Pak. Cuman karena dia awalnya terkenalnya ini kan, kita coba yang awal dia bikin. Dan juga guys, di sini banyak varian kerupuk dari kerupuk ke Palembang tadi putih, juga ada ya. kuning, Palembang dan lain sebagainya. Itu pun juga buat oleh-oleh. Iya. Atau buat makan di rumah. Dan tadi juga infonya dia di mix Wan. Oh itu. Tidak murni asinan Betawi, tapi sedikit rasa ke ada Bogornya juga. Oh iya. Tapi bukan juga Betawi, bukan Bogor nih, dia Jadi oriental juga guys. Oriental. Oriental. Pas tambah sambal ada pedas lebih enak. Iya. Nih ada mau cobain sedikit tambah manis nih. Nah, Ada manis perbedaan manis nggak? Coba yang ini guys. Yang mana guys? Tambah manis ntar. Dikit aja. Ini gula merah. Oke. Wow. Oh, dikit aja, dikit Wah, aja. gula merahnya udah kayak madu. Iya, bener, madu ya. Dia punya apa namanya tes sendiri berarti ya. Iya betul. Dia punya tes sendiri. Karena kan kita baru pertama kali nyobain, belum tahu dari yang lain seperti apa. Jadi mungkin ini bisa dibilang salah satu yang paling enak karena legend, makanya kita datang ke sini gitu. Udah lama banget ini. Ini salah satu yang the legend banget asinannya. Iya. Udah puluhan tahun Bang. Kayaknya nambah guys. Bikin lagi bener. Asli lidah Aneh itu saking kesenangannya itu salto dia guys. Salto guys. Itu nendangin makanannya ke tenggorokan guys supaya dia langsung Langsung ya? Langsung diet kenyang. Oh iya kita diet ya. Dia perut kenyang ya. Wow. Aneh tambah sambal jadi makin wow gila bener guys. Mantap banget ini guys. Oh guys. Pokoknya Aneh teman banget, teman pedas, suka pedas. Jadi ini cocok banget di lidah Aneh, jujur banget cocok. Oh. Ajib pokoknya. Dan ya mudah-mudahan kalian senang dengan episode kali ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan di like kalau kalian suka dan di dislike kalau kalian nggak suka. Jangan Oh, sampai dislike guys. Oke, di like lagi dan di komen juga guys. Gitu guys. Dan yang belum nonton episode kita yang lain ditonton juga guys.
Dan tunggu kita di episode selanjutnya guys. Akhir kalam, salam, Dedum, Diamond, hidup.